Equipa Guarda Gestão Mercado Município Dili sob o Fahi Luhan Sanulo Recentolo no oho comunidade nia Fahi Rua Ihabebonok. Equipa Guarda Gestão Mercado Município Dili acompanha os polícia Esquadra Dongalesu Quartane, hal operação Iha Área Bebonok, aldeia 12 de outubro, Suku Bebonok, posto administrativo Dongalesu Município Dili, hodi hare animal sira Hanisan Fahi, nebe komunidade hakiak Iha Luhan. Equipa conjunta hal operação Iha Área nebe refere, tambahetan pedido husi komunidade balung nebe hela basic por razão ambiente la higiene. Iha operação ne equipa Guarda Gestão Município Dili deteta komunidade nia Fahi Luan hamutuk sanul resentolo, ho Fahi sanul resensia. Ebe kami ron orientação kata igane betul emreng izin orang publik impacto ni ba labariki ba uang siran be magbebe ni impacto is untuk itu orang benar sir hato keisa kata igane marian sadada ko jauhin pahi sanulu itu tinggi oh to ida perhatu kata ba apela ba kumnara sir kata Decreto Lei 33 para 2008 de 2007 ni sudah mekabas kami sebut. Tapi altera nama itang Decreto Lei nomor 3 ya 2024. Jadi memang kita aplikan. Kita la usa literatura. Kita hal mamung pika hal tetu hal mamung. Ini lebih hakiak. Siakiak ke bawah. Fahi na intereste to hamono mataben bang hira hare equipa Guarda Gestão o serne Fahi ihaluhan laran. Pronto, se for deadline la heba tira deadline tab abemos sementarne per parla da fela fatino mai hemetinar ne va mai be sida pronto mai be sira hakar mai fututul au obde se la heba tira amine animal ne mos amine failuan det mos moris pobune atau moris o insa se cultura timor itahare 33 higiene orden public nene ami cria condição ne be mos mai be sida suficiente na fatin det ne be pobune atau moris o insa mai be yang ko ultimat jatuh kesi atau asai lurga fo dan level ini luas sebut mai be ami senene as permanen tene ami hela kos depois bairo kan kos itu ami bele silaba tona de mai ne buka moris ola bar sekolah makan mai ne orang kisti tahu ya liu apa asli ame buka karet atau lurga fo Usifai sanul resensia nebe komunidade hakiak ihaluhan larang ne equipa gestão município Ohorua hodi entrega ba orfanato sira no sanul resing hitu seluk equipa gestão município Dili fo tempo lorontolu atau lori saihu si capital Dili abrong amaral GMN.